Салам, урматтуу Кабар 24 YouTube биздин каналыбыздын көрөрмандары. Мынакей кышкы эс алууда жүрөбүз. Чыйырчык лижный база. Аябай сонун экен. Мынакей адамдар ушинтип эс алат экен кышта туугандар. Мына балдар Бишкектен келиптир атайын. Атайын Бишкектен келиптир, ушу чыйырчыкта лижный базада лижа тебебиз деп мына. Бишкектин кайсы жерден келдиңер? Агордо. Агордодон келиптир, мына ушул жерде атайын лижа тебем деп. Мынакей чыйырчык. Мынакей келейді лижа аткандар. Поезд ойнап атат экен, поезд. Мынакей. Бир баллонго 3 отуруп алыптыр мынакей. Bu kançı soң eкен тайлар? Kançı soң? Кайсы жерге аны чыгып чыгабы? Мынакей. Поезд кетти, поезд. Чыйырчыкта. Кетти мынакей. Погода сон. Ел қатар отырамыз да, шу көмірді
Dünya kılıp, es alıp, İşte öyle jürüyor bey. İşte öyle jürüyor bey. Baskala öyle jürüyor, şu istep. Oynamam, kömürlü açış gerek. Kömürlü açıp, istep. Geldi ya, Allah'san. Şu oynayıp gidelim, çiğ çıkıp değil. Bir balon balkan olsak. Şu oynayıp. Oo.